notice mhlawumbe mawungabuyela emavideo nami ubhekela amavideo la ngicoma khona anything about umthandeni kunevideo eduzane lapho elandelayo evezayo ukuthi hayibo ukuzani njalo ungenhle. Max cela ungivulele ilona imic yakho kuze lento iqonde nje iye phambili. Max but umdala cela uvule imic yakho. But Max ngisacela ungivulele imic. But Max because abafowethu lana kusho ukuthi bezingane vele ngokucelebrate ukuthi kumhlobo wena nesinqobeni manje into edit abafowethu mhlamba amavideo akho ngisacela ucacise kakhulu okuyikona nami vele bekunokuthanda ukungidita kodwa ngisacela ucacise kakhulu ngicabanga ukuthi wena impela umuntu ongacacisela ama Blue Nation wonke ukuthi umephi ngoba ngibona ngathi kona khona la sidideke khona. Yabonga Sikhothane bafowethu. Yabonga Sikhothane bafu. Ovela shaya isikhonkosini. Ngicela ukusicacisele but Max ngoba bafowethu hayi ukuthi ngoba bekhona la khona kodwa badidekile ngicela ucacise nosisi bethu nje beyazi. Sifuna ukuzwa ngomlomo wakhe. Yeah. Gathela amaxoki. Ala bazosixokozela la. Hayi mlinde Holy Boy izophendula uButi Max ngiyamthemba kusumuntu obalekayo. Emeselela la kulombhedo Max ayike. Baby iphenye ifone yami iblade ngidlala ngayo. Ngohlo baby phendula umbuzo balo Max ngohlo baby phendula umbuzo wethu umemezi uthi umile baby kuzobula umbone isikhathi sakho. Phendula umbuzo wethu ndoda asinalanga lokho nawe phela. Mana Buti ayisingayi ngola simnengi phela baba. Phela simnengi. Asimningi phela. Asimningi. Buti Max. Buti Max. Buti Max. Sure. Hayi phela ngisacela ke ugeza ama Blue Nation phela ngiyakucela hayi kabi ngisacela ke uhlukanisa inhlolo nesixhanti manje ngoba sekufike ekutheni ukuthi afuna uhlukanisa inhlolo nesixhanti ngaphandle nje ubhuqe emavidiyweni noma kuthengwa ngendlela ethizeni noma ngavumelwane nokhuzane basacela kodwa ke ubaxaxisele ukuthi wena ukephi abanandaba nevumelwane zakho nokhuzane bafuna ukwazi ubona kuyikona ukuthi kuphi. Umax Ixoku Max Sikhothane Umax Ixoku mana Holy Boy mana Holy Boy mana Max But Max ngicela nje uphendule mntakaba bayi kabi. Angazi noma sengingakhuluma yini. Hayi ungakhuluma but umdala ama mic amanye avaliwe impela wonke hayi ungakhuluma eyakho wedwa imic ededelwe la Mhlambe webafo Sikhothane King Herod bengisacela nje ukunginikeza nje iadvice eyi1 ne. Yebo but umdala. Yeah. Uma ngabe wenza ulive ngicela ube nalento ekuthiwa ihlo elijulile ne. Usheshe umbone umuntu ongenayo inhloso efana neyakho ngo live wakho. Ungamniki ithuba elide umuntu ozokonela ulive wakho. Ebese ngiphinda futhi ngithi mfowethu ulive wakho ukwazi ukumonitorisha ubazi abantu obadingayo nongabadingi ku live wakho. Iqiniso lithi masikhuluma ngeBlue Nation sikhuluma ngesizwe esikhulu kakhulu. Kukhona abantu abahlakaniphile, kukhona abantu abayizidomu, kukhona abantu abasmart, abantu abakwaziyo, abanehle elijulile, bese kuba khona abantu ababuthuntu nje ngokwendalo. So weSikhothane ngisakuwe nje mfowethu ngiyakubonisa nje ngo live before ngiphendula umbuzo wakho. Ngicela ukuthi ube nehlo lento ebizwa ngokuthi i-overseer. Uyabona ube i-overseer ku live wakho ukwazi ucaptureisha
obadingayo nongabadingi abakonela ulive. So much malume. Put Max. Sengiza ke embuzweni wakho angazi noma sengingaqala yini. Hayi ngaqala bhuti Holy Boy ngicela ubamba ungayivuli imic ngiyacela nje hayi kabe obi imic yakho ngilo ngiyivala bhuti Holy Boy hayi ukuthi ngoba ngikudelela noma ngoba nguthatha kancane kumele sididelane ubhuti uMax ngicabanga ukuthi uyena umuntu esamphe ithuba lokuthi akhulume la ku live nawe bhuti Holy Boy uzokhuluma bengizokutshela mase ngivula imic ngiyacela nje hayi kabi mntakababa hayi oba ngikuchwenza hayi oba ngikuthatha kancane hayi oba mhlawumbe ubhuti uMax ngimenza isikhulu noma ngimenza uRamaphosa yabo kodwa nje ngicela ukuthi sihloniphane mfowethu nobhuti uMax uzoyiphendula imibuzo yeni nonke ngiyanibona ukuthi ngididekile nifuna impendulo yakhe ubhuti uMax kodwa ungicabanga ukuthi uzophendula namhlanje hayi ngaqhubeka bhuti uMax Okay. Bengayimisele wesikotane ukuthi ngizithole mhlambe sengiarguisha noma sengiphendulana nabantu aba short minded. Kodwa ke ake nguphendule nje umbuzo wakho mfowethu ngoba wena ukho short minded. Mina mfowethu ama video ami wonke ungahamba wacheke ngisha amadala ayiki video yami eyake yadelela ukhuzana. Ngifuna nje okoqala lokho engifuna ukunotice emavidweni nami wonke ayiki video la ngake ngadelela khona ukhuzani ayiki video futhi la ngake ngatalabha khona ukhuzani ngaphandle kwemibono engihlale ngiyilethe kukhuzani futhi nakhona mawuyibona la ku TikTok ngisuke sengixhumene naye ukhuzani personally esided ebese ngiyiletha la ku TikTok ngoba ngifuna ama Blue Nation abone ukuthi lo mbono lo ulethwe umfoka Makhanya uyabona so ningadideka nina ama Blue Nation nididwa mhlambe indlela zenu mhlambe ezihlukahlukene njoba ngisho nje ukuthi imasikhuluma ngeBlue Nation esikhuluma ngesizwe esikhulu wakho kahle kahle masikhuluma ngeBlue Nation sikhuluma nje ngeSouth Africa yonke uyabona so ukhona idomu ukhona abantu abahlakaniphile ukhona abantu abaslow ekuboneni into ukhona abantu abafast ekuboneni into uyabona uma ngabe mina nokhuzani si right bese ngibuya ngize la ku TikTok ungangiboni ngitalabha ukhuzani ungangiboni ngenza into ephambana nokhuzani for instance ake ngenza isibonelo ngikhiphe ivideo ngancoma igushi uyabona mangikhipha leyo video amang amazwi engiwashilo kuleyo video ngikubalulile kwacaca ukuthi ngincoma igushi ngoba ukhuzana akekho kwi top 10 njoba ngithi igushi izohlukanisa unyaka nje ingoba ukhuzane akekho kwi top 10 lokho kuclear kwi video yami ungaphindela kuyo uyoyilalela kabusha kuclear ukuthi ngithembi na njengoba ukhuzane engekho kwi top 10 yokhozi ingakho umthandeni ezohlukanisa unyaka uyabona ngaso sonke isikhathi ngenza sure ukuthi uma ngabe ngizodonsa ama Red Nation ngiwasondeze eduze ngiwabuyisele egemini ngenza sure ukuthi angiphambani nokhuzana I make sure ukuthi angiphambani nokhuzana ukuphela ngibuyisa ama Red Nation asuke sephuphile ngiwabuyisele egemini ukuze uMaskandi uzoqhubeka kulodu trend ingakho mawuvula uYouTube wakho uzobona lama video engisuke ngibuyisa ngawo ama Red Nation ngiwabuyisele egemini ukuvela kwalawo ma video ko YouTube kuchaza ukuthini intatheli lezi ziphinde ziwaposte ko Facebook kuchaza ukuthi uMaskandi usuku trenda ngaleso sikhathi leso uyabona and ukhuzani usuke understand leyo nto leyo uyabona so uma ngabe ngithi mina ngiyiBlue Nation angaze ngimncome uNtuntula ngize ngibe umlandeli wakhe
angaze ngigxeke uKhuzani ngize ngimthuke mhlawumbe njengoba ngisuke ngithuka ama Red Nation. Iyiphi enye into ekumele uyibone edlula leyo ngoba that day mina kwathiwa sengiphumile anda abalandeli baKhuzani is the day la uyongibona khona ngithuka uKhuzani ngendlela engithuka ngayo umthandeni. Ubulawa buxoki Max. Ubulawa buxoki. Wena ntwana wesikhothana kancane sacela ukuthi wesikhothana ungenzele i-favor lapho yazi. Sacela ukuthi ukhiphe uHoly Boy lo ufake umkhandlu. Ngibe bani kade ufuna ukungena la sacela umkhiphe uHoly Boy vele akanayo inhlonipho. Okay, ayisephumela ngomkhiphi akakhishwa umkhandlu. Makhanya phela. Ngiyaphila ubani uBhadlane lo ubani lo khuluma ngiyaphila. Ubhadlane right. Umkhandle nga-request uCruise lapha aka-request manje wemakhanya ulapho la ngakomakholweni la kulezi indawo ezikanje. Mina mfethu ekhaya lapha eMadundube ngihlezi ngisho lapha ezibongweni zami ngithi eMadundube kwadla ukhokha isigodi komakhanya nje. Okay alikho mina wemakhanya mina ngalazi iqiniso lakho ngakho ngivele ngisayikhihle le. Ubhadlane laseluba nevoice esoft kanje. Umuntu ongawufika manje kumasikadi vele uzothatha ngohlukene. Phuthi umakhanya ophuthi uBhadlane. Aya ummemeza uCruise lapha akazama ukurequest phela ngoba manje ngithi ngicheck ama request abanye abantu aka request. Sanibonani ndomfaka mina. Ya noma mfaka na futhi uBhadla noma amandla ngicabanga ukuthi unawo. Makhanya. Yabo uzani noma yini bafowethu kuMax sifuna kulesikhathi sonke kungaze kushaya u5 isinaye la. Khululeke phela mina nami naye mina naye sesifikile vele athi ngumfundi. Uqondene namhlanje akayindawo ngikhululeke. Uyabona sorry kancane before angene unxoza laphana nxoza le ndlamlenze ngifuna laphana ukwenzela nje bengicela emakhanya yazi la singayibona kade yisho emakhanya kancane sikhothana khona into eyakhulunywa emakhanya la ethi lapha kuma comment abantu bayakhala so ngiyacela nami ngicela kuwena host ukuthi ungiphi ilungelo lokuthi ngiyifake kulayini zonke ngibona ukuthi useqedile ukukhuluma ngimqathaza ukuze bangene nabanye Bhuti uBhadlane yabona mina ukuthi indaba yo live akusinto engiyijwayele ngaleyo ndlela ngiyahosta ngalezo sikhathi nawe ngicabanga ukuthi uyazi na Bhuti uBhadlane njengoba uwumoderator lana okubane kuyangami ulive angujwayele mina kodwa ngokwami okubane nje kuyangami mhlawumbe ama comment bengingathi kuwasushwa off kancane kodwa mengabe wona Bhuti uBhadlane unendlela yokuwasushwa off bengingathi ake uwasushwa off singawonake belale nje abafowethu bephonsa imibuzo abakuphanele ofuna umbuzo uzo request asidelete umuntu ongakhulumi la. Okay hayi yizwe umngane. Yebo Bhuti. Mkhandi. Max. Imanje uBhadlane lo mhlambe ngiyadideka ilolu mhlambe olubizwa iluphi lo Bhadlane ilolu ayi le voice ngeke uBhadlane engilazi ilolu olubizwa ngobani u5 bathi ubani uBhadlane lo yabona nje wesikhothane kubuka kwimanje uHoly Boy ukuze ubone ukuthi la ekhanda lakhe licela upelepele iboye icomment ayibhalile ungama-accept miyeke ngimbonile ukuthi uHoly Boy ufuna ukulwa nobani noMax hayi ungama-accept Bhuti uBhadlane nomuntu onamandla lana ukuthi abanye banawo amandla mhlawumbe bahle kuma-comment bengama-accept miyekelele kuma-comment nje kanjalo uHoly Boy because ngimbonile ukuthi izimpi zakho uphonsa kuMax la kungenambi khona kumele ngabe umuntu menenkinga noMax akaphonsa umbuzo nje oqondile kuzwalo bafowethu ngale ukuthiwa mhlambe khona umuntu onganelisekanga kahle ngokuthi uMax wakhomba ivideo ethile wayiposta wakhuluma okuthile uMax mhlambe wancoma igudla ngendlela encoma ngayo
mele kube umbuzo hayi kube sekuliswana bese kuthukwana hayi uMax ungamnakho Holy Boy miyeke nje kanjalo mengabe futhi khona badlana uyakhona ukumute ungamute nje ngendlela omute ngayo kodwa nje ungam accept kuma panel okay Makhanya mina into ecabanga simiyeke kanje uHoly Boy ubangwa zidala inkinga esesami lapha kuba simiyeke kanje yeah lokhoza bafowethu ma Blue Nation onkana oba ngiyazi ukuthi igcwele wona la nginibingelele bafowethu asike isidingo sempilo siyaphila ngoba sila bafowethu yazi uMax indlela ka explainer ngayo lento nakayichaza ngayo sizama ukuyiunderstandisa abantu yabo ukuthi ayikho impi kangako epersonal yes sibona mhlambe bengayijikijela bangapheshe impi epersonal kuthina kodwa ayikho into epersonal kangaka ukuthi sesithi akuyophuma isidumbu uyabo izama unqanda lento kaMax iphinde inqanda ukuthi naye noma ebatalapha kodwa kubonakalisa ukuthi cha ayikho ukuthi sikhombene ngehluthu ngempela noma isibambene ngehluthu ukuthi sesizondana ukuthi noma thiwa sihlangane emamoli iyochithe uice cream uchithele emlonyeni kwenye indoda ngenxa ukuthi wena ungale nale ingale sifuna ukuthi lento siyenze ibe mnandi lento inxusa lendlamlenze sorry ukuphazamisa inxusa lendlamlenze khona into engifuna uyiconfirm la ngabe inxusa lendlamlenze leli ile lasemtuba lele ngilaziyo noma omunye nje umuntu inxusa lendlamlenze lasemtuba laphana lele ababuye balibize ngeNigerian inxusa lendlamlenze leliphansi emtuba tuba nkomo kayixosha yilo leli iNigeria lesizwe hayi yilo Max awulahlekile okay imake we nxusa lendlamlenze nawe Skhothani ngicela ningicacisele nje kancane nje uzoqhubeka wenxusa ubani isibongo bafu nxusa lendlamlenze ubani isibongo ulanga mfowethu langa okay mfowalanga ngicela ukubuza la lo muntu ekuthiwa ubani lo muntu kade nithi ubangwa zidala ubani konje Holy Boy lo okay ubani uyini uyiBlue nimbiza ngeBlue Nation naye ngoba ngiyakhumbula ukuthi kuma Blue Nation kuhlelekiwe imina kuphela umthu kwenhlamba kazwe lonke kuyiBlue Nation ngibuye futhi ngiveze ubuhlakani bami so ngiyazi ukuthi mina ngidakiwe vele kade ngiyiphuzela ibhodlela ngedwa la ngaliqeda ngiyafinish manje ngishaya amabhiya so uyini iBlue Nation noma uyini lo muntu lo hayi uyiBlue Nation but mina ngakonfirma lokho kodwa ulife nolife nginokuvula unokuba khona Holy Boy umuntu oyiBlue Nation noma phela ke ngingeke ngimazi kwezinye indlela kodwa nje ayingaconfirm Max ngicabanga ukuthi yazi Holy Boy yazi inkinga yakhe mfethu lento ithatha kakhulu buka ke uHoly Boy umoderator la ekhaya ngizama ukuthi umphuca amandla akazi amandla ukuthi aphathe isinga yingesibele Max ngicabanga ukuthi lo muntu uzosiqhathaza sonke la kwepanel usale wedwa ayingeke sisingaxabana ayingeke ngicabanga ukuthi Holy Boy bafethu uphuze weqela akaze ebe nale behavior nami ngiyayiqala namhlanje okay qhubeka nxusa lendlamlenze mfokalanga okay uma uMax endlela kayi-explainer ngayo lento ngifuna ilento ikhombisa ukuthi bafowethu kahle phela angingabe sekuthi ngempela sesingaze sikhiphane idumbu sesingaze sibulalane noma sesingaze sibambane ngezihluthu uma sekudlula omunye umuntu ongawazi uMaskandi ethi labantu babangani kuthiwa hayi babanga umthandeni nokhuzani lonto leyo ikhombisa ukuthi isense isuke ingekho kulabo bantu labo noma kubalandeli bamaskandi nakumaskandi onke yabo uMax indlela akenza ngayo wenxosa kancane baba Skhothane ulungisa lesinga yenga lesi amandla nikezwe isilima manje lento ade ngisho uyasiqhathaza manje lo muntu wakho
Mana ngiyabona ukuthi sekuqhathazile mana uphuthi ubhadlani lapho kuma comment hayi ungabaleki khulu ngisalungisa yona. Holy boy awuphathe kahle kodwa ngisalungisa yona leyo ngisazama ukumphuca amandla la. Yeah, and then bafowethu njengoba kwenzeka ke ukuthi na asikwazi ukuthi bafowethu uma ngabe okay mina vele akulula bafowethu mina nje ngokwami njengoba ngenxosa nje akulula ngempela ukuthi noma ngabe kuthiwa khona into enhle enziwe lo mfana mhlambe ngiyokusho manga into engasho lutho nje kodwa uma ngabe ukuthi fanele ngingene la ku live ngedata ngikusho hayi cha okunye kwezizinto mina ngiyamncoma umthandeni mhlambe nje ngokunye ngiye ngimncoma ngoba ngangilungisa nesimo sokuthi ngangibona umlandela emsakaze ngempama lapha ukuthi ushaya umlandela embiza ngodunudu ngachaza futhi ukuthi kungani ngimncoma lapho kodwa sengisho ukuthi bafowethu uMax umayichaza ethena umencoma lezi ingoma nani ufuna ukukhombisa ukuthi bafowethu asiyona njalo impi uyasikhalima ukuthi njengoba uMax simazi ukuthi uyathukana athuka agxeke kakhulu athuke abanye beze behluthuka inhliziyo kodwa usuke ufuna ukukhombisa abantu lalelani phela abantu nikhumbule phela ukuthi hayi akuyona into esiphakelayo futhi akuyona into esesingayithatha ukuthi singaluza imphefumulo yethu imndeni yethu isingcwabe ngenxa yokuthi silandela lezi insizwe sifuna ukukhumbuza ukuthi akusiyimpi this is a game umdlalo we understand la lento lengizama ukuthi ngi-understand abafowethu abangayi-understand abayithatha serious abayithatha personal into ukuthi yena uMax useyixoki uhambe woxokiza kuphi ngale cha usuke ufuna ukusikhombisa siyakhalima bafethu njalo nikhumbule ukuthi hayi akuseyimpi uma ngabe ekhiphile nalo siyamlalela simuzi ukuthi uthini and futhi nama-blue nama-red nation thatha personal ehlisa inhliziyo ngoba khona omunye engakubhudela nangomese ehlangana nawo mina nje khona abafisa nokungibulala besho ukuthi wena ngathi linajela leli elathi wathi ukanyoka ngathi ngahlangana nangoshaya ufe ngenxa ukuthi lo muntu usuke ethatha personal lento kanti asithathi personal thina sithatha njengomdlalo ukuthi kube mnandi sikwazi ukuyidefend sikwazi ukumela iqhawe nathi kube mnandi lokho bafowethu ngikubambe lapho sebekufakile sanibona mfowethu yebo boy hamba kahle cha mina ngizoshesha ngehle nje ngiyabonga ukuthi ningifake lapha ngizojabula nje ngijabula into ongayazi ukuthi cha umzila waseEastern Cape usubambile sengihalela nje waseLimpopo manje yabo ukuthi sike sibambe nje Limpopo siphazamisa omakazi lephezulu and indaba yaMax mina nje uMax hayi mina ngokwami ngimbone istriker nje sangempela istrategy sakhe ngiyasibona usihambile ngithi mina ku TikTok mawufuna ukukhuphula ifollowing yakho akumele usike to one way of content kumele ibe broad icontent yakho ukuze kukhuphuke ifollowing ukuze mawukhuluma izwi lakho lisheshe kufika abantu abaningi besheshe belithole so ukuhlala kwi-content eyi-1 iyahlupha when it comes to ukukhula kwe-following yakho ukukhula kwe-following ukukhula kwe-audience njengoba sohamba nje siye eCarnival City yabadinga abantu abane-audience so nami nje angithathi serious ngalendlela ukuthi ngifake enhlizweni manginabantu abanjengoMax abawuthi maqhamuka manga ngale afika liveze iqiniso ngoba une following and une audience abantu bavele bethola ukukhululeka into maseshaya umntalobo wakhe ewuqondisa so mina ngicela singalwi bafowethu ngicela sijabule nje kumnandi yebo kumele silungisane phela ngoba silungiselela unyaka kodwa asijabule bafowethu ngiyabonga bafowethu content weMax kancane Max ungadili Blue Nation khona ilento into ebengifisa uku-advise ngayo anokujwayela bafethu yabo kade esho uMax ethi ama-Blue Nation ahlelekile ngiyizwile leyo nkulumo lo anoyijwayela lento ukuthi makunomuntu osuke ebuza umbuzo thula meke qeda lo muntu ubuza lo mbuzo wakhe zifundiseni ukuthula then umuntu obuziwe umbuzo aphendule ya understand alone ngoba kunabantu okuthola ukuthi kunezinto abadinga ukuzazi
abangazazi. Ya understand leyo nto leyo. Othola ukuthi bayasizakala ngokuthini ngokuthi kuqhamuka abantu abafana noGabisa kanje befike bebuze. Ya understand leyo nto leyo. Yabo. So mawuzovama ukuthi ngiyabuza uyajobelela emva kwaloko ulahlani usulahla ilentozana nombuzo wami usulahla idirection nombuzo wami ekugcineni nikhulume almost i-hour long uthola usengikhuluma into engena direction because lento ekuthiwa ukuthula aninayo. Kubalekile bafethu ukuthi manginomuntu obuzile bese abanye abathule yabo awujobelele ngisho ukujobelela ukuthi thula ulinde umuntu aphendule uphendule mase qediwe futhi ngaleyo nto le kade ibuzwa uyabo noma ngaleyo mbuzo kade ibuzwa yonkana sekudlulelwa phambili nenkulumo yaboza leyo nto le bafethu ifundeni leyo nto ngiyabona. Hayi ngiyazwakala ninjani bafethu ninjani maphela ekhaya cha bafethu cha nami ngisukuma nje nenjabulo enkulu ukuthi sikwazile ukuthi sigcine sinqobile ngale kumhlobene ya bafethu la nje noma singezanga ngokuthi size ngoMax kodwa ke nami kunento engizocela ukuthi ngiyibeke uyabona la njengoba singama Blue Nation mina njengami angidumile kangangokuthi mhlambe ngingadlula uMax la kuma Blue Nation kunabantu abadumile abazwayo ukuthi abalandeli laba ama Blue Nation. Mina noma ngathiwa ngiyabonakala kuphi noma ngathiwa ngigqokile ngiqokile kodwa ngeke kubonakala ukuthi nangu lo muntu siyamazi ukuthi iBlue Nation kodwa uMax la kahamba khona mawathiwa uMax kuyazi ukuthi iBlue Nation fanele nazi ukuthi izitha zethu ukuze ziqale ukugadla zizogadla kubona abantu abadumile ukuthi fanele ziwine bona inhliziyo zabo. Engicelayo ukuthi noma ngathiwa mhlambe siyababona ukuthi angathi sebeyatsheka kodwa abangavumeli inhliziyo ukuthi izitha leziyana aziwine bona ngoba uwina kwabo izitha mayekeza wina bona likhona ipercent ekuthini lizohamba noma ngathiwa ziyafika kodwa inhliziyo zabo aziqine zazi ukuthi mina ngimi la. Kungayena uMax kuphela umuntu odumile ukuthi iBlue Nation ya sonke sidumile kodwa asiduma ngokufana. Ngibala oMax ngibala ukhuzwayo ngibala umhlaka 1 ngibale baningi onkunze emnyama baningi abantu abadumile abazwayo mina nje njengamina angaziwa kodwa kade ngamlandela ukhuzane. Engikucelayo ukuthi Max noma ngathiwani uma kuyikuthi uthi useyiBlue Nation lokho ngiyakubonga noma ngabe ngathiwa bayafika bathi bafuna ukukuwina Bhuti Max kodwa ngicela ukuthi ulwe kulokhu njane bakho bhuti utshwala bakho bhuti abungaveli bhuti kulokhu njana bhuti utshwala bakho bengicela bandlalana Mshengu ngaxolisa ungena emlomeni kodwa Mshengu angazi ukuthi bano Mshengu uyaphila hayi ngoba ngithatha kancane Mshengu uzacela ukuthi ungenzele umusa noFefe bhuti yabo kunomfowethu la yazi mengithi scrollisha ama comment la ungibize ngenhlambi enkulu kakhulu yabo so bengifisa ukuthi angene la mfethu ayikhulumele yena uzongena mase mekuthi uyaqeda ukukhuluma uzophuma mase kube ungena wena ngiyacela Mshengu hayi ngoba ngithatha kancane ngiyacela no uPadlane miyeke som-addressa ngesikhathi sethu mfowethu miyeke kanje asiqhubeke ngoba manje isikhathi siyahamba kunabantu abafuna ukubuza abaningi yona sokhuluma la ngesikhathi sethu ungadinwa Badlane mfowethu. Yebo bafethu hayi ilokho mina ebengisakucela nje kakhulu kulabafethu laba abadumile okuyibona engathi iwona ama followers kuthina njengoba thina nabanye la kukhuzani asidumile kangako ukuthi bafethu noma ukuthi izitha zethu akulula ukuthi zibambe mina njengoba ngiyangazi kodwa zizobamba bani labantu esibaziyo. Yingakho uMax abantu abaningi bedide ukuthi kahle kanti uMax useme ngakuphi ngoba uMax manje uyena umuntu esithi silwa naye silwa ngaye kodwa manje sebebona ukuthi manje ngathi usetshekela ngale kodwa ke okubalekile inhliziyo yakhe uMax eyazi ukuthi ikuphi. Ngiyabonga. Lalelo mshubo njengoba uthi okubalekile inhliziyo nje angwenzela isibonelo uyabona mina indlamlenze
Angilandeli fa. Ngilandela too close. Indlamlenze siyaxoxa nayo nje in person yabona. So mina la kunina abafowethu ngiya-understand ukuthi bakhona abantu mhlambe abangabona amanye amavidiyo ami badideke kodwa ukhuzani nalabantu ekuthiwa i-NIU abasoze badideka njoba nginitshela nje ukuthi ukhuzani mina ngiyaxoxa naye kakhulu kunezinto ukhuzani emculweni wakhe ezishintsha ngenxa yami ngifake imbono emsebenzini wakhe ayishintsha ukhuzani lezo zinto lezo ngenxa ukuthi uMakhanya ufake lo mbono loyo oqondene nalezo zinto lezo angifuni ukuyibalula ngamagama ngoba nizoze nithi mhlambe ngiyamlawula ukhuzani kodwa ziningi kakhulu izinto ezimbono engithe mangizikhuluma kuyindlamlenze nangempela iyazibona ukuthi zizoyisebenzela iyazishintsha lezo zinto lezo ingakho ngithi angifuni ukuzisho ngamagama ngoba abantu bayakhuluma bazoze bathi ukhuzani ulawulo uMax uyabona kodwa engifuna ukuniqinisekisa kukho maBlue Nation njoba nisho nje ukuthi kwesinye isikhathi nina nishawa ukuthi mhlambe iqhawe anike eduze kwalo noma nishawa ukuthi mhlambe anidumile uyabona engifuna ukuniqinisekisa kuko bafowethu ngifuna okokuqala nje before ngize lapha ngifuna ukunitshela ukuthi njoba ngize kulo live purposely ngoba ngazi ukuthi ngifuna ukukhuluma nama-Blue Nation in the ground level ama-Blue Nation angadumile vele yingakho ngingene kulo live baningi olive abahostwe ama-Blue Nation adumile engibayekile ngeza kulo ngoba ngifuna lama-Blue Nation adidekayo uyabona so ma-Blue Nation ngifuna nazi ukuthi uMax Makhanya uyoba yi-Blue Nation uyoze afe kodwa uzowenza amavidiyo azonidida angamdidi ukhuzani angayididi futhi NIU yabona because igame kaMaskandi kumele ihlezi itrenda kumele ihlezi ikhona intatheli zakwa YouTube kumele ihlezi zikhuluma ngoMax Makhanya ukuthi usetheni kuMaskandi lonto isho ukuthi uMaskandi uyatrenda isho ukuthi igame kaMaskandi iyaqhubeka uyabona and then bese ngibuya ngizozehlisa ngingene ko live benu bafowethu sikwazi ukucorrectana la nidideka khona mina bafowethu ngicela ukutshela nomfowethu lo kade nithi ubangazidalwa mina ngiyamhlonipha umfowethu lo uyabona ngicela ukunitshela ukuthi uMax akasoze wayeka ukuba iBlue Nation futhi akasoze uMax walwa nendlamlenze noma wathuka noma watalapha indlamlenze niyazi ukuthi mina ngenza amavidiyo atalaphayo futhi abantu abaningi bangazi ngomtalapho kodwa angisoze ngatalapha ukhuzani uyabona uma kwenzekile ngenza ividiyo yamthinta ukhuzani uyakwazi ukungifonela in person angikhuze kuleyo nto leyo ngibuye futhi la sengizoyilungisa ikhona ividiyo so far ngicela ukunicacisela lokho so far selongaqala ukwenza amavidiyo ku TikTok i1 ividiyo ukhuzani ake wangifonela ngayo wabuza ukuthi ubuqonda ukuthini la Makhanya ngamchazela ngayo wangikhuza kuyo wathi no Makhanya akunjalo i1 leyo video leyo angeke ngisho ngoba kuyobe ngathi nalapho ngiyamlawula ukhuzani i1 wangikhuza kuleyo video ngayicorrecta ngabuya ngazokwenza ivideo ecorrecta leyo ngifuna ukunicacisela abafowethu ukuthi la kule game yethu maBlue Nation against ama-Red Nation kunezinto ezizohamba ehambe zidide nina kodwa ukhuzani ebe aware futhi zingamdidi
kunalokho ebe ukhuzane ezigqugquzela ukuthi zenziwe uyabona kodwa lokho akuchazo ukuthi ama Red Nation siyawancenga noma mhlambe sesisayida nawo khona isikhathi niyazi ma Blue Nation nineni la kuyi panel nani la kuma comment niyazi ukuthi ama Red Nation awanayo ipower awanayo energy against ama Blue Nation against ukhuzana ukuze ama Red Nation kube khona into ayigayinayo kumele thina ama Blue Nation sixegise ama volume sixegise ama bawoti njengoba ehlukanise unyaka nje ingoba ukhuzana akekho kuyi top 10 ngikushilo lokho kumele sixegise thina ama Blue Nation ngiyaye ngikwenze lokho uyabona awe ukhuzani sometimes ukhuzani akujabulele lokho ukuthi ngikwenzile ukuthi ngixegise ukuze ama Red Nation abuye ngoba ngaphandle kwama Red Nation uma skanda utrend ayiki game sisodwa sitrenda sodwa singama Blue Nation sidlala igame sodwa siwina sodwa lapho siyathukwa ke sithiwa sinomona kuthiwa sibizwa ngazo zonke inhlamba aswadonse asondele eduze khona singezothukwa sodwa angithi uyabona nje uvelile ukuthi umuntu owinile u10,000 kuKhozi FM intombazane yakaManqele siyazi uthandeka Manqele ukuthi umthandeni lo obeyivotela uyabona siyakwazi lo ukuthi umthandeni obeyivotela maqede wathatha ifoni ngoba ubeyazi vele ukuthi uKhozi lizofona wayinikeza usisi wakhe siyakwazi lokho kodwa angeke uzwe sikhuluma ngako senza ama video ngako imfihlo yakwamaskandi loyo ukuze abanye ama-gender angayiboni leyo nto bese eyas-disrespecta uyabona so ezinye izinto ma-Blue Nation kumele sijule ngazo bafowethu ezinye sizibuze ungi-inbox mina mangenze ivideo ungibuze ukuthi hayibo Makhanya ngididekile usho ukuthini la ama-inbox wonke ngiyawaphendula uyabona ungezi kongithuka ko live babantu for instance angenza isibonelo uyabona lo ulive kaSkhothane wena uyangena ku live kaSkhothane uzothuka uMax uyabona ukuthi wona ulive womuntu ngoMax ongabe inboxile uMax washo inkinga yakho uMax wakuphendula ku-inbox hayi ukuthi uzongena ku live kaSkhothane uzo address inkinga kaMax ku live womuntu uyayibona lonto leyo so ezinye zezinto lezo bafowethu ekumele sikhule nakuzo uSkhothane u live wakhe siyawukhulisa buka membership 338 people abakulo live lonto ichaza ukuthi uyakhulu live kaSkhothane bese ngena umuntu azothuka inhlamba ku live kaSkhothane engathuka uSkhothane ethuka uMax so izinto enjalo bafethu siyasizana nakuzo njengama Blue Nation uMax uyoba iBlue Nation uyozafe uma khona ivideo eyenziwe uMax yakudida ngena ku-inbox kaMax uMax akucacisele uma ngabe enza iphutha ngizobuya ngenye ivideo ngizocorrecta lelo phutha le video ebengiyenzile ngicabanga ukuthi ku-clear hayi kuclear futhi umdala awungezwanga sengaphotsa imibuzo nje hayi no hayi ngiyazwakala bafethu kancane hayi ngoba abantu baningi mhlawumbe ba requestile ngizocela ukuthi ngibadedele kuyipanel mhlawumbe ngizohlala kuma comment just ukuthi nomuntu naye engene ebuze lokho afuna ukubuza ke noma ngakaqede kodwa ke just ukubadedela nabanye abantu ngizohlala kuma comment hayi nami mfethu nami ngifuna ukwenza kanjalo before kodwa ngehla ngifuna ukusho ukuthi bawinile kodwa bawina ngiyabona kube bawinile iwin yabo bekuzobe kudliwa kwethu kumhlobo wenene Max cela ukuyibeka kuwe straight mfowethu ama video njengoba usuchaze konke into izwakele mfowethu engifuna ukusho ukuthi njengoba ubusho ukuthi umhlobo wenene is not that much yabo
singaze yabo busho kanjalo ukuthi umhlobenene ayinto nje station ngathi ukuthi station esingekho ezingeni lokhozi engasho ukuthi ukhozi FM ubusho ukuthi ilona engathi elikhulu vele likhulu ukhozi FM number 1 in Africa number 2 in the world but into engifuna ukuyisho ukuthi uyazi ukuthi ke mfowethu iwini yabo ukuze bethi bawinile baqedile beyokuthi thina sishawe kumhlobo wenene ezinye izinto lezo ebengicela ukuthi njengama Blue Nation especially nina abafowethu Max engathi niseqhulwini niphambili lapha edisleader endleleni siyacela ukuthi mangabe kunezinto njengemqomelo iqhawe la iRaiser lonto lathi asiye lapha ama Blue Nation siyacela ukuthi kube yinina enigcizelela ukuthi bafowethu nangampela useshila selishayile ikhwele umfuka Mpongosi uthi akiwe lapha bese siyagqugquzeleka ukuthi sikwenze lokho ngoba kunabantu abathi mayekhuluma uMax nje bathi makukhuluma esoma Blue Nation umuntu okhuluma nendlamlenze and bese kukhulumile uMax wathi obvious showcase nendlamlenze lonto le iconfirmile iyayiconfirm but mangabe uthi Max into vele imali lapha umqomelo lapha nawukho vele ngiya understand awukho kodwa iwin yama Red Nation ukuze bethi bawuhlanisile unyaka abekho happy ngalento abenze because ukhuzana akekho abazi bazothi bashaye bani abekho happy kodwa ukuze bona bethi bawinile bewukuthi kushaya ukhuzana ukuthi kuwine uSkomplaza ngale kumhlobo wenene bebezobe behappy ukuthi ushayiwe kumhlobo wenene you understand iwin yabo le besicela ukuthi next time imfoka amakhanya uma kunemqomelo uyazi mina ngeke ngaba nomuntu okade ekhuluma nami ngithi bafowethu asivoteni phela ngiyakhuluma naye emsebenzini indoda siyavota usuvotile ethi hayi bese vote ngo300 wathi sengivote ngo300 okay ngithi mina no umfethu at least shaye ibe 500 yabo uthi ukuthi ngibona uMax athi ngifuna ukuyichaza kuyisho lena ngibona uMax ethi ingathi lento ekumhlobo wenene vele into nje enami ngiyayibona man umshuyo umqondo ngiyayibona yangithusa lonto ngoba ngabona ukuthi shuthi abantu bangaki abantu abathema uthi wena Max bayi understand the way uyisho ngakhona ebese kwenze ukuthi abantu bengavoti bese liyashawa iqhawe umhlobo wenene ukuthi asinakile and then iwin yama Red Nation because abawinanga kodwa bawinile kodwa iwin yabo bewukuthi kushaya ukhuzana kumhlobo wenene bekuyilokho mfowethu Hey Putmax kunjani? Ngicela ukubuza la. Ngoba uthi mawuchaza la ngikuzwile uthi mawuchaza la le ukuthi mhlawumbe uMaskandi igame usuke nawe ufuna ukuthi kukhuphuke mhlawumbe lelo side lelo likhona manje njengomuntu ofikayo mhlawumbe ufuna kuba umlandeli waKhuzani sokuthola wena ukhuluma ngenye into ngoKhuzani uzothatha kanjani nalowo muntu noyo awenze isibonelo nje bafo mhlawumbe mawuthi engithola ngikhuluma ngenye into mhlawumbe usho ini yipi lonto leyo ngithi khona la ukuthi uthi wena mhlawumbe sokuthi hayi mhlawumbe ulalela uthi mhlawumbe ulalela uthi uKhuzani noma umjolist uthe umjolist hayi man ngathi bafana singalandela yena yabo into kanjalo so ubuya ngapha umuntu ofikayo ofuna mhlawumbe ukulandela uKhuzani evuna ama Red Nation duzane kwaleyo video ngilandelisa ngevideo evezayo ukuthi ama Red Nation bengawancomi ngoba ngiwancoma ngoba right kodwa umuntu ongenhla kwawo uKhuzani ubona uthisa mhlawumbe mawungabuyela emavideo nami ubhekela amavideo la ngincoma khona
anything about umthandeni kunevideo eduzane lapho elandelayo evezayo ukuthi hayibo ukuzani njalo ungenhle ayenza isibonelo kunevideo engake ngayenza la eyayithi umthandeni uyinkosi yomaskandi kuma Red Nation uyazi ukuthi uma ngabe uyi Blue Nation elinganaki angeke unako ukuthi ngithe umthandeni uyinkosi yomaskandi kobani uzonaka lento yokuthi ngithe uyinkosi yomaskandi kuphela yeah uqinisile uqinisile phela uyinkosi yomaskandi yeah so umthandeni uma ngabe ngimncoma ngisuke ngibhuqa and lokho ngiyakuveza uyazi mangasuyilale kahle ivideo la ngisuke ngincoma khona into ephathelene nomthandeni ubona ukuthi sakahle ngisuke ngibhuqa lapha uyabona after leyo video ngiyayenza mina ivideo ekhombisa ukuthi bengibhuqa kuleya video yokuqala uyabona so akukho mfethu la khona ngiyoke ngithi khona ngenze ivideo engiveza njengomlandeli kaMthandeni akukho kuwo wonke amavideo ma Blue Nation mhlambe anokundida engiwenzayo angiveze ngathi ngincoma umthandeni kodwa awakaze angiveza njengomlandeli kaMthandeni angiveza ngibhuqa ebese kudepend ukuthi niyanothisa yini mina ngoba ama Red Nation asuke eclear wona mawubheka ama comment section ama Red Nation asuke eclear ukuthi hayi uMax uyabhuqa la ama Blue Nation kuphela adidekayo ama Red Nation awadideki ayenza isibonelo le video engiyenzile ngathi mina igush izohlukanisa unyaka mangibheka ama comment section ngithola ukuthi ama Red Nation imost yawo athi hayi wena uyadlala wena usazolala kulombhede wakho ebese uyabuya umbize ngontuntsula uyabona ukuthi ama Red Nation aclear ukuthi uMax akasoze wayeka ukuba iBlue Nation uyabhuqa la kodwa ama Blue Nation iwona kuphela azodideka uyabona ngiyayenza ivideo after that ngithi mina ama Red Nation ayadakwa umthandeni uyabhima ngiyayenza ivideo mina after that uyabona bese ama Blue Nation ngoba wona asuke seyitshelile ukuthi uMax yixoki angabe sayinaka le video le ezowavezela ukuthi uMax ubedlala igame la nama Red Nation yeah mina ngiyaveza mina mangithi umthandeni uyinkosi ngithi uyinkosi kuma Red Nation kodwa mangithi ukhuzana uyinkosi ngithi uyinkosi yomaskandi jikelele ngize ngikhante futhi mangithi umthandeni uyabhimba ayikho ivideo ozobuya ungibone ngiyenza ezophikisana naleyo kodwa makwenzekile ngamncoma ngizobuye ngenza ivideo ephikisana naleyo yeah ayuqinisile ubhuti uMax uqinisile ngicabanga ukuthi nabafowethu abanye awungakuqondi sengawuphonsa umbuzo kodwa nje mina sengiyaqonda yabona Sikhothane kule video engiyenzile ngathi mina umthandeni uzohlukanisa unyaka ngegushi ama Blue Nation amaningi lapha ku comment section athe hayi wena Max ushukuthini usho ukuthi umthandeni kanti utheni ngoba uqala wakhipha ivideo ethi umthandeni wena useyena umlandeli kaKhuzana manje sewenza ivideo ethi umthandeni uzohlukanisa unyaka kanti usuyi Red Nation yini uyazi ukuthi lawo ma Blue Nation anjalo ilawa angayilalelanga kahle ivideo yeah ngithi mina according to the numbers and the stats of Ukhozi FM angisho ukuthi umthandeni uzohlukanisa unyaka ngoba naku ingoma yakhe iyona engenhla kunazo zonke ingoma cha ngiyacacisa ukuthi according to the numbers inama million more than 10 million
and kukhozi FM ishayo number 1 selo yaqala iTop 10 sengithi ngenxa yalokho uzowuhlukanisa unyaka uyabona after that video ngabuya ngenye video emntalabhayo umthandeni ngake ngakwenza niloko kukhuzana angazi ngikwenza uyabona sanibonani yebo bhuti bafowethu nguphilani washabalala emzimkhulu ngiyakubona mshelo Blue Nation ngicela namhlanje uke ngikhulume ngani bafowethu indlela eniyiyona nendlela enibambisana ngayo nendlela enihlonipha ngayo omunye umuntu leyo enikwenzayo neqhawe lenu ukhuzani bafowethu mina ngifuna ukunitshela